Emizano timu y'omupiira gw'engaro eya Kanyaryeru esingire akabale n'ebigo 12 ahari 2. Timu y'omupiira gwo kubaka y'abakazi ey'omuruka gwa Kanyaryeru esingire y'akabale na gori 12 ahari 2 omu mpaka z'ekikopo ezikibire nikizanwa. Omupiira gwa gugyenzeregye kandi okutwire training okutwire nkizana twantureba ngu kyaki kizo kuzana finals kandi twazana n'obusinge nimbanza no kusima abazani habitwazana nabo mwebare munonga no mureye mwatutera ni mwamwine 11 tuyine 2 konka mwebare munonga twazana je atarimo wagwa ataro wahendeka ekyo nakisima ansima abaresere omurango ogo. Empaka ezi zikatandikaho n'ekigendera cyo kugita abakazi omugomboregi kandi no kubatera imihanda yo kubahereza entunguka. Nimbaza no kusima rahanga owatire heje ntebekanisa yo kurebeka ngo twahika aha buhanguzi abo kwasituye ntuchurura yokwe takuchikakasaje konkeriza twahika ngahi aha buhanguzi. Pira gwagendaje abashara bayoreke entaranta nimbasima munonga ahabwe nkwatanisa eyibine kandi nsima nimwe aba Sky TV okwija okukurakoranisa entaranta z'abachara bitu. Omugomborani yemwe timu y'abashija nayo y'omuruka gwa Kanyaryeru etire yampanga mushanju goro mukaga hari 5 omukusumura za penalty. Omupiira ndi musanyufu nnyo okulabika nti olunaku lwa leero tuwangudde omupiira tubaddeko ne finals affe okuva tutatandika era kitubadde tulubirirwa tukituseeko mukama n'atuyamba ne tutuuka ku finals. Semerwa abokugira ngo twahika finals konkati byagendaje nko kutwandisubira twarabonka bakabiri. Abatebekanise empaka ezi bashoborera ngo bine kigenderwa cyo kutungura entaranto minyeto kandi no kuhihaho ibikorwa bibi. Ekigenderwa cy'omupiira ogu nkashaba tournament egi Madam Jane Barekye nagira ngo Kanyaryeru Kanyaryeru ebichoncho by'abana babine konkati bukumanya bakwemanya omwana nabari hata kumanya ekichoncho kye cyayine ky'emipiira egeruho hati no ku identifying talents through sports for economic empowerment tukugira ngo no ku identifying talents ombana ominyeto kureka nibenda ngune minyeto yegaite ombyenkurakurana nonga twatwine omukuru se wavaha kandi yazwekera Madam Jane Barekye Mr. House Controller twahirwa today ompira no gate abantu bengi abantu batagaitwa dini abatagaitwa nganda zabo abatagaitwa na economic activities mbagaitwa ompira nuko gwino remero umwe umunsi yone so ntwikereza ngwerizo ompira gwatugaita America yone sibra namazima Kanyaryeru yahangura ka defending champions but still ntwenda kusima America yone participating iro mupira all through. Sewava obirajwekire Madam Jane Barekye or State House Controller owatireho ekikopo eki yayisire timu YKM7 agizire ngo bine kigendero cyo kureba ngo abantu bona bagira mani kandi bayongera no kwembeka ebiceka byabo. Yatekebwawo omukyala Jane Barekye ng'omwana azalibwa wano okusooka okuzuula ebitone nga tuyita mu bitone by'abantu abaana abawala babaka n'abalenzi okwegatta unity mu kwegatta tusobole okunoonya okwekulaakulanya ekyo kimu. Ekyokubiri okwongera okwekunga okumanya programu za gavumenti. So omupiira gino bwe giggwa tulowooza nti tugenda kuddamu abantu twekolemu omulimu. Buli muntu asamba omupiira abaka omupiira alina omulimu gwe gwakola ogw'omukono ogw'omutwe ogw'omukono engeri gyayingizaamu essente mu maka ge. Namakarago agebye mizano no twija kwenderera